Ermegim eleң erkelep kızım, kolumdan kettin ertelep kızım. Tengine koşup uzatıp jatam, Tengirим bakıp berse dep kızım. Ay жылда ötür ulana kızım, turmuş buldatal ubara kızım. Ataday kamkor bolup жүргүн деп tapşırdım seni kudama kızım. Ay жылда ötür ulana kızım, turmuş buldatal ubara kızım. Ataday kamkor bolup жүргүн деп tapşırdım seni kudama kızım. Boy tumar sundu görüngön kızım, boy жеткен кезде bölüngön kızım. Bakıttın kuşun koluna karmap, baktılуу ötkün ömürдөн kızım. Ay жылда ötür ulana kızım, turmuş buldatal ubara kızım. Ataday kamkor bolup жүргүн деп tapşırdım seni kudama kızım. Ay жылда ötür ulana kızım, turmuş buldatal ubara kızım. Ataday kamkor bolup жүргүн деп tapşırdım seni kudama kızım. Tартылган үйгө желегим kızım, тарынып келем дебегим kızım. Ак тилегимди ыр менен сунуп арнаган сага белегим kızım. Ay жылда ötür улана kızım, turmuş buldatal ubara kızım. Ataday kamkor bolup жүргүн деп tapşırdım seni kudama kızım. Ay жылда ötür ulana kızım, turmuş buldatal ubara kızım. Ataday kamkor bolup жүргүн деп tapşırdım seni kudama kızım. Tapşırdım seni kudama kızım.
Esindеби берекелүү кыргыз калкым, эчен элге белгилүү кадыр баркын. Эсендеши салттуулук кыргызымда, эсендешкен кыргызымды тили алтын. Ассаламу алейкум, агайын журтум аманбы, амандашсам жаманбы. Жалпынан айтам саламды, жалпы журтум аманбы, амандашсам жаманбы. Калкыма айтам саламды, калың журтум аманбы, кабарлашсам жаманбы. Алик Алпайгула салам айткан баламды. Жереде кулум байлаган, саморго чайы кайнаган. Балдардын сүт ичсе, карлар карта чайнаган. Достугум келсе төрүндө дастарханы жайнаган. Кымызын сунуп койсойго пенилен айлаган. Кандай кырдаал болсо да, той берип жаткан кыргыздын тойлордон айлаганын деп бүкүлгөн болча коюңуздарчы. Куштун эки канатындай болуп, көздүн эки карегендей болуп, өрүктүн эгиз дарегиндей болуп, мерстин эки парасындай болуп, бири-бирине куп жарашып, бири-бирине төп жарашып, Автандил уулумуздар менен Гүлдана кызыңыздар бүгүн турмуштун даңгыл жолуна, турмуштун чоң жолуна аттанып жатат. Анда эмесе бүгүнкү күндүн күнөөкөрлөрү эки жашыбызды баары сорду тустан туруп урмандыбыз менен дүркүргөн болчолор менен жар айтып салсак, келиңиздер бул жака. Bismillah degende оң тарапка үч жолу жүгүрүп койсоңуздар. Бактылуу болсун, ыймандуу болсун, өмүрү узун болсун, артынан бала батырасы көп болсун деп баарыбыз чечтеп тилек айтып, кол чаап боштоп туралы. Оң тарапка урматтап, тага жака бир жүгүрүп коюңуздар. Бүркүнөгөн болчалар менен эки жашка эмне калайбыз. Автандил уулумуздар Гүлдана кызыбызды аялым дебей, аярым деп жүрсүн. Гүлдана кызыбыз Автандил агабызды күйөөм дебей, күйөрүм деп жүрсүн. Экөөнүн артында көптөгөн бала бакыралар, көптөгөн жакшылыктардын жалындаган жаштыкка да тел керек деген жаш сөз бар. Жаш сөздү айтууга да тил керек. Жан шеригим сен болбосоң ал ким жок болмокун бул жашоодо ким билет дейт. Ушундай бири-бириңиздерди урматтаган, бири-бириңиздерди сыйлаган, ата-эненин ыйманына, ата-эненин сыйына, ата-энени урматына татыган, ошолордон ак бат алган, ак тилек алган үлгүлүү жашта адам болуңуздар дейбиз. Чын билисине тилеп, дүркүргөн болчалар менен ордуна узатып койсок. Баарыбыз шаңдыра болчалар. Бактылуу болсун. Дүркүргөн болчалар менен ордуна Кыргыздыкта бизе жакшы бир сапатыбыз бар. Тойду ар дайым кеч баштайбыз. Бирөө телефон чалат дейт. Кайра телефон чалат дейт. Анан алып сурап, "Эй, мен баратам го, азыр 5 жетип калам, мени жарым саат сайын кайра чалып атасың" деген тура. Анын сыңары биз дагы тойду бир аз кечирээк баштап калдык, ал үчүн кечирип сурайбыз деп эки жаштыкты бир кол чабалар менен местнасынан орун алып койсок ордуна. Келиңиздер. Бактылууңуздар, өтөшаңыздар. Дастарханга бисмилла дегенде бата кылып, даамдан алып, туздан татып, чайдан ичип, суудан ичип, анча-мынча градус тебе тургандардан урта отуруңуздар. Тоюбуз шаң болуш үчүн аталар деген аталар, атадан балдар, баталар, кемчилик кетсе каталар кечирер биздин аталар деп бул жака биздин Гүлдана кызыбыздын абасы Алтыгул атабызды, тагасы Туратбек агабызды тойду ачып берүү үчүн бул жака чыгып койсок. Келиңиздер аталар. Kızım Gülgana.
Gülden Aktan, Rokan'ın tek soluna, almaştan koluna arada macırabasın kızım. Eleğine temiz olsun, yüzüne carık olsun. Cennet resim Allah kalan dileğleri, Allah'ın olsun. Adamın belası şeker olsa, lay olsa kızım cıvık koy. Mesela olsa koy, al gönlünü yaxşı olur kızım. Karman dergen bakta bayramda Allah kalan parayırsın, gönlünü kızım alırsın. Hurmatlı Gülden Ane Aktan'dı, Kamartlısı, Bugünlüsü, Basılı, Toyamalar bize getirir. Koşturun içine, vakti oğullar, ölmür boyu, sıntımak oğullar, gelip nasip olur. Vakti olsun, biz yiyoruz. Atalar sadıklı olçanlar, atalar degen ataları de, atadan balları batalar. Gençlik etsek atalar geçirir bizim atalardır. Atalarımızды түркүрөк алчалар менен ордуна узатып койсок. Анда десе, кийинки сөздүн убакыты көпкө созулуп турбайлы. Ушул 2 жашты тапкан, 2 жашты баккан, ушундай эржектип бүгүнкү үйлөрү үлпөт тоюна күбө боло турган атабыз Gülnara kızımыздың атасы Сүйөркул атабызды жана Айнаш апабызды жана ошондой эле Автандил агабыздын апасы Дариха эжекени жана Төлөгөн агабызды бул жака дүркүрөк болчолор менен тосуп алсак. Музыка коштосунда келиңиздер. Kökörünün maktulu oluşuna daim tilekleşmeyin. Kökör kalmagan kolun acırabay, daim şu biri-birine ıntımak oluşu jakşı, daim birini sıylayan jakşı nemelerden, duaylardan boldular. Kaynananı sıylagan, kaynağanı sıylagan jakşı gelin bolan. Bir Aftanlı da şu öz atasında görsün, öz elesinde görsün, jakşı nemeler var. Aldığına balabası, vaktin balabası şu daim baktığı olup daim yürüyorlar. Yani şu var mı öğretiledir? Sizler de aslında uğurluyla kuşlar, daim şu geleceğimler, bu olmalar sizler de aslında toylarınızlara biz dilekleştik. Rahmat, түркүрөк алчаларыбыз атабыздын делеге кабыл болсун. Кыргызда кыздын атылык, кыргызда кыздын чачылык, кыз сыйлабас матылыкта бекер айтылган эмес. Бүгүнкү ошол Автандил агабыздын апасы Дария эжекебизге сөз берели. Саламатсыздарбы, бүгүнкү ушул тойдун күнөөкөрлөрү, агалар, эжелер, баарыңыздарды ушул баламдын ушундай эме тоюна келип ушул тойлорго катышып бергениңиздер баарыңыздар куш келипсиздер ушул жерге. Рахмат баарыңыздарга. Ошондой эле ушул бүгүнкү тойдун күнөөкөрлөрү, балам Автандил, кызым Гүлдана, ушулардын өмүрү узун болсун, бактылуу болсун, кошо барып, алдын бала базып, артын мал базып, бактылуу менин деген үлгүлүү жаштардан болсун. Имандуу, ысаптуу келиндер, имандуу, ысаптуу, кайната кайненени сыйлаган күйөө бала болуп, кайнатаны сыйлаган келин болуп, эң ушул Кыргызстандын үлгүлүү жаштарынан болушуна чын жүрөктөн тилектешмин. Түркүрөк алчалар. Күнөөкөрлөрү биздин балалар Автандил, кызыбыз Гүлдана, сиздердин каңашкан болгон ажырабасын бактылуу болуңар, каңашкан болгон ажырабасын дайыма ушундай жакшы күндөрдө ушундай тууган уруктун, дос жарандардын бүткүл ушу биз үчүн жакшы саналаштардын коштоосунда дайыма ушундай жакшы актерлордун артыга күбө болуп барыбыз чогуу жүрөлү. Кудайларын ынтымактуу бололу, дайыма ушу жаштардын Кудай буйрса, булардын бешик тойлорун ойлойм. Жакшы делек жары болот. Айтылган талап тилектер кабыл болсун. Жеңим Автандил, келиним Гүлдана.
Мына бүгін сіздерді адам баласына негізіне келгенде 3 жақсы нее болот да. Ошонун бирөөсү мына бүгүн сіздердин башкошуп, бүгүн башкорткон тойларга биз күбө болуп турабыз баардыгыбыз. Сіздерге кааларыбыз узун өмүр чексиз бакыт болайын. Эч качан баягы чөкпөгүлө, чечпөгүлө. Дайыма менмин деген неде жүргүлө. Принципте. Анан кийин сіздерге Кудайлар сіздерге чын жүрөктөн ыраазы болуп ушинтип этип баягы бүт барегин башыңды бириктирип ушинтип жыйып, ушундай аштан берип турасыздар. Көтөргөн очалар менен аталарыбызды, апаларыбызды орлорун узап койсок, айтылган кабыл тилектериңиздер кабыл болсун, уул кызыңыздар бактылуу болсун. Сиздерге чайын берген, сиздерди урматтаган үлгүлүү жаштардан болсун. Кээ жолдош менен кыз сиздер отура берсеңиздер болот. Дос сүйлөнүп атканда 2 жаш ордуңуздардан туруп кабыл тилек угуп туруңуздар. Бул деле сүйлөй берет, буга деле ары бери каратып берет деп барыңыздар жаман көрбөй дасторконго карап отуруңуздар. Түшүнөбүз барыңыздар жумуштан келиңиздер, үйдөн келиңиздер, чүйдөн келиңиздер дегендей тамактан алып, жакшы даамдан татып, жакшы тилектерди тилеп, асыл ойлорду тилеп, 2 жаш бактылуу болсун, кармашкан колдору үзүлбөсүн. Бүгүнкү бактылуу күнү, бүгүнкүдөй бактылуу сезимдер, бүгүнкү эле жеке бүгүнкү күн коштолсун, бүтүндөй өмүрүнүн мазмунун үстүндө тилекти айтып, жакшы тилектер тилеп отуралы. Кабыл айтсын жакшы көргөн адамыңыз, күндөй болуп жаркырасын жамалыңыз. Жакшы тилек, асыл ойлор кабыл болуп, гүлгөр болсун ар бир баскан кадамыңыз деген сыңарып, бир жагымдуу десте арнап берейин, ага чейин сиздер тамактан алгандар аштан кабыл. Aynalı
жакшы кабыл тилектериңиздер кабыл болсун, тоюңуз той болбосун. Ушундай тойлордо жолугалы. Кең Бишкектин боюнда ушундай жакшы бир тойдо кызмат кылып, жакшы бир тилектерди айтып, бири-бирибиз менен баарлашып отурганга эмне жетсин. Бүгүнкү тоюбуз өзгөчө той болот. Бүгүнкү тоюбуз башкалардан да жогору той болот деп мен эсептейм. Себеп дегенде бүгүнкү Гүлдана кызыбыздын бир тууган иниси бул жакта Бактияр деген элди бул жакка чакырып коеюн. Экинчи бөлүмдө Бактияр Алпармакчы. Жаштын тилегин биреткен жакшылыкта кызмат кылууга эмне жетсин. Бир дүркүрөгөн кол чабуулар менен инибизди тосуп алалы. Чоң рахмат. Сіздердің алдыңызда қызматта болған Коомдук телерадио берүү корпорациясынын Кыргыз радио бөлүмүнүн кабарчысы, андан башка билим мугалим илими журналынын кабарчысы, жаш калемгер ырчы журналист Улукман Атабеков болду. Көп кыргыздан Улукман Атабеков, кол жаап коюңуздар. Ассаламу алейкум. Улукманды кушууга кечиңиздер менен. Жалпыңыздар менен ак тас торкон четинде мына ушундай жакшынакай салтанатта тойдо жолугушканга кубанычтабыз. Ой бириктирбеди, той бириктирет дегенди. Андыктан мына ушундай жалпыбызды ушул жерде бириктирип, жаш менен карылардан баталайын деп ниет кылып, өзүнүн бар тапканын ак тас торконунан жайып, ушул жерде баарыбызды бириктирип отурган той элинин бүгүнкү салтанаты кабыл болсун деген дагы келиңиздер бир рет дүркүрөтө кол чаап коюңуздар. Ар бир кадасы болбой калп болбойт демекчи, ар бир элдин өзүнүн жакшы када салты бар. Мына биз дагы ошол када салтка туруп бүгүн тойду кечиктирип баштадык да, артем кыздар баарыбыз кечиккенди жакшы көрөт экенбиз. Мына ошол тойго бүгүн кечикпей келдим дегендер барбы? Тойго 6-га чыкканда 6-га келгендер. Кана кимдер келди 6-га? Сиздер келдиңиздер, жакшы. Сиз келдиңиз. Сиздин атыңыз? Мына Айсалдын эже кетти. Бир Айсалдын эже кол чапаңыздарчы. Мына ушул Айсалдын эже сиз келгенде тойдун эмне деп айтып берейинби? Бул Айсалдынга эмне болгон деп. Биз анда ар жакта туруп алып көптөн бери тойго келди окшоп байкуш деп болот. Тамаша кол чапаңыздар мына. Ушул эрте келген үчүн Айсалдын эжекебизге белек берип коюңуздар. Белеңиз кут болсун. Ар дайым чай ичип турганда эстеп бата берип туруңуз 2 жашка. Мына ушундай бир тойлордун биринде дейт, көп чөңгүбүздөн тойлорго барып жүрөбүз, ошондой тойлордо кудалар барып калганда, куда пулдугуз бар деп барат. Ошондо эмне деп айтат? Кудай кут кызын дейт. Мындан нарындан чүйгө кудалыкка келип калып бир дейт. Gelip kuda pulduğumuz var, kuda pulduğumuz var, çürük kurası, atuşu kuda da kol ekan. Gelingizler anamızda bir bardığımız şamda oturalı. Bizden keyinki daha bir gelingizler buna bakıt oşot, ırıs çuğuşat deşet. Buna oşul jerde bir jakşı nerse başlaydı. Aramızlarda egiz körөгөндөр barбы? Gelingizler, egiz körөгөндөр olsa bul jakka чыгыңыздар. Geliniz. Sıracı geliniz. Gelingizler, bağı var mı? Geliniz. Buna uşul sıracı diyoruz. Geliniz. Tapmağınız. Gelingizler, bir kol çağırmazlarına. Egiz körөгөн batı benelerine. Apağımızdan gelingizler, biz berek gelingizler. Beliniz mutlu olsun. Mına Allah'ım uşul sizge okşa egiz törösün. Çok rahmat, orunumuzdan oluşunuz bulup. Aramızda da koş boylularımız var mı? Koş boylular. Gelingizler koş boylular. Gelingizler. Koş boylular gelingizler. Geliniz.
Giyimden çarşı cam baştan alıyor olsa çarş uzunlardan gelinizler. Çarş uzunlar var mı? Gelinizler. Gelinizler, çarş uzunlar. Buna usul benim çarşım her yüzünde bir çarşı ben sevip olanlar var mı? Gelinizler çarş uzunlar. Çok ne çarş uzunlar. Gelinizler çarş uzunlar. Saç uzunlar çok olsa dil uzunlar olur. Dil uzunlar gelinizler. Dil uzunlar gelinizler. Ana kimdir dil uzun? Çok be. Anda жақсы. Ana mesela biz baykelerimiz gördük mü? Kimdir boy uzun olsa o şamada bizim beylerimiz var. Ana boy uzunlar gelinizler. Ana gelinizler. Kimdir boy uzun olsa o şamada beylerimiz var. Gelinizler. Geliniz. Hadi gelinizler. Geliniz bayke. Geliniz. Gelinizler buna, gelinizler. Gelinizler buna. İçeride boyumuzdan mağa çıksın şimdi. Süper koyayım. Ana bize gençler, kursağı çoğunlar var onlar. Kursağı çoğunlar. Buna haftan tek bizde. Kursağı benim haftanlar olsa gelinler. Ana gelinler kursağı çoğunlar. Gelinizler. Kursağı çoğunlar gelinler. Buna abi kimde? Gelinizler. Kursağlar var gelinler. Gelinizler. Gelinizler ana. Buna özdeşenge bunday. Kursaq деген автор деп мен қайда ол заманда генен қойып курсағына ишеніп екі жақты қарабай басқандары бар ма? Gelіңіздер, курсақ жоғына келіңіздер. Келіңіз. Байке келіңіздер, сіздер баштап беріңіздер. Мына байке оқшан еркектер болса келіңіздер. Курсағына жеген еркектер. Келіңіз. Geliniz. Hadi biz toyma bilgiler sürüne oynayız da birlikte. Kursağı sonlar gelinler. Gelinizler. Ne diyet de yok. Gelecekte kursağın olmaz yerlerine gelinler. Geliniz bayke, gitmeyin durunuz. Geliniz. Burada hazır siz. Hani jolda bilip bilseniz biz sizge Altan bir sonun belirimiz var. Ukmuş. Gelinizler. Bir biletlerim olsun tanışın oldu. Kolçalar koyuzlar ben gezgen. Çıkış biletlerine birim. Peki. Geliniz o taraf. Geliniz var gelin. Şoğun apat. Orumuzdan Anda mesela buna uşunday 9 yıl kıymalardı, poğlarlardı ve uşunday 20 yıldan aşıp bağıp kıymamayla bir ele momente uşunday oldu kız olup жатқан uşun ökül atamen ökül atma söz versek. Gelizler, kuanbay kendi köşece, gel koyunlar, ökül atma söz versek. Şu gece oldu oğlum, atım oğluma, atamız Dilek karşı жұмысқа менен келе албай қалды, орнына шығып отырабыз. Кийин сапа. Бүгүнкү тойдун көрөрмандары автомобиль Гүлдана менен автомобилдин ден соолуктары чың болсун, өмүрү үчүн болсун, кармашкан колдору бекем болсун. Kayın jurtuna dagы, özünün tуугандарына dagы кайрымдуу, жакшылык алып келген жакшы келиндерден болсун. Мага жакшы өкүл кыз болсун. Мындай тойлордун көпкөрү боло берсин. Жакшылыкта жолугалы, экөөнүн келечеги кең болсун. Экөөнү ишин жол
ак жолго алайын. Аман болгула, имандуу болгула, кайрымдуу болгула үйүндө болуп эне атаңарды сыйлаган. Ушунда отурган тойдун көрмөңүлөр баарыңыздарга чың ден соолук, ушундай тойлордо жүрө берели, элде журтта тынччылык болсун. Өзүнүн ичинен жат чыгат деп өтүп чыгайынчы. Апам тартымен ырчылып калганда мактанбайынчы. Апам бир эки куплет ырдап берип коёй. Сиздер суранып койсоңуздар ырдайт да негизичи. Даяр эмесмин дейт да, эмне айтып атасың деп мени урушуп атат да. Бир түркөндө болчок койсоңуздар ырдап берсин. Өкүл апасы берип баласы менен кызын ардап бир куплет ырдап берип койсун. Келиңиздер бир болчак. Eşte nasıl camile gökler olmayan öyle. Hiç konuşsun. Tam hatayasın. Gelingizler apazı bir kol çalıp koşlap turalım. Sizlerden bir katı kol çapazlarsanız apa ırdamaydı ekan. Arada bir kol çalıp apadan sıralım geliniz. Просто сизди принцип классы менен ырдап атканымда Kut bolsun Ejeken. Annemese uşul. Apamızın yaşına kayırım. Uşul kapiden gül deste katları bizden kişilegen kardeşlerimiz. Bir etmemek annemese kol çalıp bolsun alınızlar. Sizlerin adınızlarla diğer kafesinden mıhtı, süper, pinci kızlar. Annemese gelingizler. Biz bulacak nazarını bulursak buna. Öpkü apa özünün buna 2 yaşlı adayım buna. Bugünkü çınıcı Cumhuriyet adayı ekonom Öpkü apa özünün karnılatları 2 yaşlı oğluna az şekeriz oğluna gelingizler bir bolca oğlun. Olay mahkum olsun bak.
Qol çallar. Denizler mine ушундай биздин жездерибиз автомобиль жана эжебизге окшогон бир жаш жубайлардан бир 25 жыл өткөндөн сурап калат экен дейт. Байке, үйдө сиз башкарасызбы же жеңем башкарабызбы? Байке өзү айтып болду дейт. Биздин жашаганыбызга 25 жыл болуп калды. Биздин үйдө демократия, чоң жумуштарды мен чечем, майда жумуштарды жеңем чечет. Бирок 25 жылдан бери чоң жумуштар болду дейт апай экен. Келиңиздер анда эмесе ушул алдыңыздарда даамдардан тартып отурыңуздар. Биздин өрчөчүгө сиздерге өзүнүн жагымдуу чыгармасын аткарып койсун. Кол чаап тосуп алыңыздар. Келиңиздер, жанатадан бери байкасам баарыңыздар күбүшөр болуп отурасыздар. Сиздерге бир ойнойт отой. Баарыңыздар оң колуңуздарды көтөрсөңүздөр өйдөрүнө карай. Баарыңыздар көтөрүңүздөр оң колуңуздарды. Баарыңыздар көтөрдүңүздөрбү? Эми ошо колуңуздарды оң жактагы адамдын ийине коюңуздар. Койдуңуздарбы? Эми массаж жасайбыз. Ийинде. Эми баарыбыз сол колду көтөрөбүз. Сол колду көтөрүңүздөр. Эми ошо массаж жасаган кишиден өч алабыз. Келиңиздер, коелу. Келиңиздер, анда эмесе Гүлдана эжебиз менен автомобиль байкебизди куттуктап, Улукмандын атынан бир тартуулап коюп кабыл алып болуңуздар. Келиңиздер, шаңдуу отурабыз. Айтайын сенде бар bir sözüm Men senden korkmayımın Kabahtı senen bitti bugün Bilemin baylık var Kızların başka Dağlı köp Bir o havuzga tibegin Havuzga tibegin Alkeni al benim süygünlüm
болуңуздар. Шерматқа bir дүркіреті қол чағапыңыздар. Туғандар, мына барымыз Дайыр Исмадияров танıyız. Ошол Дайыр Исмадияров deyip bir konsertке ұрудан қалып тұр дейді. Дайыр берілдің ғана елдер ай-ай қол чапты дейді. Дайыр елге жаққан оқшайды деп екіншілерін ұртады дейді. Екіншісін бүтсі аңдан өтіп қол чағып елдер. Анан Дайыр көтөргенше деп bir башкача сезімге болды енді сол қоям үшінші сынырдан қойыншы қол чағып қалды. Üçüncü sınırdası eldir ay qol çağып Dayırdı. Dayırse. Болды міне кешкелерді әйелемді. Біз сол сахнаның ортасынан бір отырапкен айтып болып керек. Дайыр, ырдайсың, үйренші ырдайсың деп. Мен де астырды қол чағып қойсам, сіздер чаппай қойыңыздар да бізге байқы кеш. Келіңіздер, бір қол чағып қойыңыздар. Анымызда біз сөз кезеген Жездеміз Автандиктен ата жұрты көрсек, келіңіздер, Автандин жездеміздің ата жұрты. Бұна туғанар, жездеміздің ата жұрты жұрты жаңмен бір іштеге ерсе айттыраншы. Бұна ұқтағынар өзі тойға келгенде дейді. Үш түрлі адамдар тойға келеді дейді. Birinci gelen adamlar kanla deseler, bunlar bir göğülsüz adamlar geldiler. Men toymada varken, men de bunu toylar koyunca dep, gelip ketip canımdan ne oldu, yem olurdu, yem suyla oldu, kıskası bardı men işi soktu birinci adam. İkinci adamlar kanla dese, bari bir adamla sındı katkende, dastorkon kanday oldu, tamada kanday suyla oldu, canımda men adam çota. Көйнөөнү туктап кийип алды дейт. Өзүнүн ботс менен костюм кийип келгенин карабачы. Тамашалап үчүнчүсү болсо, ушундай бир чын ниети менен, ак көңүлү менен келип, 2 жашка бата берип, ушундай тойлоодай маанай менен отурушат да. Биз ишенебиздер ушу үчүнчү ниетте келдиңиздер деп. Аны эмесе келиңиздер. Жездебизден тууган уруктарын тосуп алсак. Assalamualaikum, ulanlar yana tuğanlar var, tanışlardı. Bizim ile büyük, gelimiz, Afganlı'nın gelimizin toyuna kuş geliştir. Şimdi toplumdan kurar. Şimdi 8 yaş vakti olsun. Ellerin yüzünde жақсы söyledi var, aldın balı var, atın mal basın. Oynaman tilekleri oyun alıp, жақсы семьяға geliştirin olsun. Hürmetli Ülpet toyunun konukları, bugün biz Güldar'la Mezen Aftal'ın toyunda bulup oturalım. Bunlardan ağlarım. İyi ki kula tatlı olan, iyi ki yaş baklı olsun. Yaşlarla ömür versin, elimizde tınçlık olsun, şunday toylar görüp olsun. Көп балалы болғылар, ата-енелерді, ұлыларды сыйлаған жастардан болғылар. Келешегіңер кең болсын. Матур қонақтар қойылыш келістік. Ақтан бері мұндана сен бүгінгі үйлерін тойларымен құттықтаймын. Ошондай эле Дария, сен дагы бүгүнкү улуңдун той менен куттуктайм. Ан жакта кудагыйлар сиздер дагы бүгүнкү тоюңуздар менен куттуктайм. Биздин эң негизги максатыбыз эле бул жерде Автандил менен Гүлдананын бактылуу болуш үчүн ушуларга бакыт каалайбыз, узун өмүр каалайбыз, ден соолуктары бекем болсун, кармашкан колдору эч качан үзүлбөсүн, улуу кызы болушсун, эки жак кызбактуу болушсун. Эмне дейбиз?
Qanchalik bata bu yerda qancha elga ошолордун батасын баары силерге тилектер баары кабыл болсун. Силердин дайыма эле жаштыгыңарга күбө болот туугандыктар. Келиниңиз жакшы келин болсун. Уулуңуз жакшы күйөө бала болуп берсин. Сизге баардык дүйнөдө жакшы иштер силерге биз каалайбыз. Рахмат. Автандил Гдана, поздравляем с Днем Свадьбы. Желаем вашей новой семье крепкого здоровья, счастья, удачи во всех начинаниях ваших. Келіңіздер. Анамесе, мына бардығыз тойға келгенден кейін мындай бөліп жайнап, ырдап, бийлеп ушунду деп түкө чыгалалы. Жолсо бардык ушул тойду жаңа жылга чейин коя турса болмок экен деп бир кредитке акча алып келгенде эле мана айтып отурабыз. Келиңиздер, сиздер ырдап бересиздерби же бийлеп бересиздерби? Эко тең, келиңиздер, анамесе ырдаңыздар, анан бийлейбиз. Geliniz anda bir şamlı muzikadan bakmasınız. Geliniz bir şamlı muzika koyunuz. Gelinizler bir bileğin ağzından bilekleri taşlayalım. Baba gelinizler şamlımıza doğru yiyeceğiz. Sizlik bileğiniz yok, benim bilek getirdi. Bunda mesela gelinizler, aldığınızlardan, dağınlardan tatı oturunuzlar, jalpыңыздарды ортаға биге чакырабыз. Анда mesela bir жеген тамақтарыңызды сіңіріш үшін bir 20 минут бийлеп қимылдап, gelinizler өз-өзді bir ушундай тердетіп, дағы билектерге ұтқанға даяр отырыңыздар. Gelinizler жарым сааттык бий.
Şöyle kaçmalarda kırmızının kokuna değil kara çöre. Şöyle. Böyle oldu. Özünüze